mendingan. Gila, kasih kita saran magai. Apa tuh? Margi kumangke rahasia rahayu. Iki amonike atur titiang suk sepuluh. Tutup titiang atur aturan pra. Mendingan. Bapak lega Pak. Bapak lega Bapak. Jangan sih tadi. Gila, kasih kita saran magai. Apa tuh? Ciri yang becek pisan. Rusak. Bos.
Talang di sana kolam. Mobilnya ikan banget. Nggih.